Kani ketika batesi TV, bat pidang pet yaki kubur baman kasni, balawan rasha pi dak orange nisan, lom so po niya fabricate shillong. Hapdeng gani ke jingkon ban khangla na ke jing sapriang khunyang jingpang COVID-19 hakani ke jela Meghalaya hakabaka sarkar kalha ban pha khangsnong bat batha ru ki paiba bakin chong ba yapo ye dadangia pha se ka khai pateng ru kani kalakta shibon namar bon ye ki khai pateng la pun sangelon bat lese kani kalawan ra ru ya kai Hiar hakayo ka kon jong ki no snong hakani ke kanti ke bat CTV kala pha kmat chaka wen ki kam hakaba wat hapdeng kani ke jing khangsnong Hendrai ki kam hakawai ni ki karkhana lahab ban pentelon ban namar bakadai ka karkhana Jingpynmih ya kawai ni ki marbam kani kadai ke Meghalaya Milk Processing Plant kabadan Hamau Yong Shillong kabala penyat da keseng East Khas Hills District Cooperative Milk Union Limited Shillong habatwa jingmon now Managing Director jangka East Khas Hills District Cooperative Milk Union Limited Shillong uba LS Changpliang ulai thu banadu batrekam ka lockdown ke Jingpynmih ya kadot hakani ka karkhana ka lakham Hiar namar bakinong rap ki bari masi kimla ban panbiang bam iki masi kumba ki ban bam man nakasngi badan ru kisngi bakan ka karkhana ka haban khang namar kimyo ban shemdon nakisnong badan kinong ri masi te hagini gisngi bagidan kini curfew ke gidan gisngi bang haban khang kani ga jingli shemdot jangiro ba gidan gisnong ki ba kimsha gi kalidot bakinwan Tigidan gisnong madai bagi ong ba sisen bagi video gilami nasional game day mandik pai syuk segi jong gisnong. Tigibon pun kita gijing ndengi persang hikat bala ben sutu igi video ba kim day bandan gano gajing ting ya kani gajing pang galong ba ladangi le igi banyadai lede. Te gajing jungi menta galong ru ha gajing sam ya gadot. Bro si kata gajing sam dot jungi galong ba ni ai gidukan Bat di pajba iwan hak itu kedudukan bagian tiat ya kedon. Ndena do bakadan kani ke lockdown kumne pada ni persangkat bala ban ai kedot hagi yeng yang diberi. Tingi persang ban brung hagi kliu yeng dai kani ke kam kalong ke ba. Ki delivery partner jongi kila asdang ke samdut ado san bejin rewije mestam. Bat kidap adu kitu ki por sipo khadu wije men. Teka along bro cisni teka bon ke jing am ta jongki kumno bakin Aidot haman gitliu yang hagasar shalong. Te kumbakalong menta kidan ke online delivery ke bag ngisim lamba ke website. Kidan bagi video ki phone yang ni. Te bat kita ngi persangkat bala hi bangin deliver ya kene kedot hagi gitliu yang video. Kumbakalong menta kumbaar hajar ligi yang bangirung hagasar shalong. Te hendrai kebun kejing namta gini ki delivery partner yang iru nomor ba kiru kiduna ki video ki khna ki banyarap iki ban
pensam lam ya gadot caki yeng nomor bun ki kena jongiru dan kita jing kho nyo hakayat ke yeng ke jongki bandrung haman ki kliu yeng te naki bangidan mensya kumba arusan lai khongon menta kala Hiar saga khatsan arphongon ndrei menta kila asdang pada ban sutho ba kane ke jing jongi kenang yaine kumne hi ndrei ngidan kam bangin mi sahman bangin trei kam kenang ba ki pajba jong kasor kin yo gene gadon kumba ki don kam maki tingi persang nagalyang jong ke union nagalyang jong kini ki delivery partner jong iru kumno ban penpoy gene gadot saman ka thliu yeng hapo sor te hagaju kapor mentangi persang ru ban le wat ka marbam ru nomor ka sarkar kal ong yeng iru ban yarap lam yaka ban penpoy kini ki marbam hagi thliu yeng jong ki bri te kumba kalong menta ngirung kumba 8,000 kali ki thliu yeng man kasni Januari ni procure kumba khatsan khan 2,000 liter gadot man kasni te hakini gisni bada ka Hiar saka khat la hajar ka jinge jong kinang rap kalong kata ba yubam jong ki masiru kimla ban yo alhamdulillah menta te bakin ya mi bakin ya khamdot ru khamsitam yaki naman bagadan kan ka lockdown te dan ka problem lagi jong ki kan jong ki te ndai menta ski ngatrai kila kham penjunsur ya kan ka lockdown tengah trai la ban trai kam ban kham penbun ya kadot kan kediman kebun bah ya kata ngimla on pendap kediman ndai ke jongi ke ka delivery ya kata kediman te kumnong in fulfillment ka thli yang hasar kumdai ka kam besok kan maki yeng kila bon kum ya kadot bida gi kwa ba la gi order menta kum ka diban poi hadian online kan ta si yang jongki te kadan bun gi jing ban pen poi kata kum bakalong man hakan ni nadu ba sedang kan ni ka lockdown ke delivery time jongi haman ka thliu yeng mangirong kalong kum ba 10 minit te ban pendap gi arajar kali ki yeng hasar kamdai ka kam besok kemudian kelas tang nadu mustaq kita gi ngai fi review mustaq kelas tang kinang dap aduk khatwei khat RBJ menmiat kan fi gidukan gibun bagi khang gidukan te gidan tangkat tu kan ni teli gidukan gi bak play kemudian gi play men syua tu tang sisen citayau te menta kila play kum basau sen citayau men syua gidukan gidan kum balai spa teli gidukan berawai gesar te menta te gidan te kum tahi hapo kasan thau teli gidukan berawai gesar kini gedut jungi kawan na kini githai operation long kumlingka ginong se kamau klon kanong pure na ko nang ni kathai molai bat ni kathai boy kejingwan jong ki kalong kum ju hi tamba ka hamduna ka quantity menta fi koi kalong kum ne nomor ba kidan kisngi ba kala dan ke total lockdown ki briu ru ki mimi ne yeng ban state don ki dukan ru ki khang bro khai te kas kejing de dot jungi ka Hiar ha gitu ki por te kai ka bangi ong gitu ki nongri masih sa gitu ki jaga kalong persangkat bala ban de haki dong gi jong ki haki snong ba ki dan kum to di kena ka bagi melakin pa ingi sani tinggi le kata kata di takada ka sa Hiar kan ka kajing lumdot jengi kan kini sini te mentang ina kelas dang man kieu biang fi kala poi ka por bungidan hado sanpong ki kena te ha ka por ka haid jong kan ka covid ka to hadin bakal aja ka to kajing ja sani ba betul hospital ka Hiar ka to sa ka arphongon te mentang kelas dang man kieu biang de kelas dang man wan biang nadu mentang ka mandi nadu menen ngon kena kelas taman wan trai biang kum to kan ri sya kata ki meno so fi sadu garu hil sungi lai tetang hagi ni gisngi nadu bekerja ka to bethani ila pen sange sya garu hil nomor ba kadan kajing artatien ki bri wan thiat ya gadot ko bawa nasional Watla kani ka Meghalaya Milk Processing Plant kai kendo ya bon kijing hakini kisngi pamenta badan ka lockdown haka baki nong treru la khamduna handrai kadang persangi pen permi ya kadon kat baki la bat kom bakalong menta kidan saupo tadi kali ki bali pen poi ya kadot syaki yeng breu namar babon ki dukan ru kilahap an khang khardam ya bangkong de kalong ba naduk mangdang hadu menta te long padon din ba pen wet te tang menangani last Thursday te na kaliang jong kasnong gila wan mi ha yeng
ini kila ong ba kila pan ka kipan ya kawo ka don kong ngada ngalak phone siapa office pak ong kong kata ka de dan mangi ro ngahap apa ka government dong ka tanrai de kan poi gini gidot ni supply gidot te hadian kata ong ba bangilai kumni mangasni bangidai sini di area la mkra nong rem bagi ong ba ka nang kadau ju tu kenyang Jepang coronavirus yang na baik ngin bangilai kilai man kasni kinum sya su ban wan kinum sya ban wan ha senong ya hapan ke jaksa ko ka yang ko government karena kalian government ala ada phone siapa tu badai pet tu gila ong bang pendiang ke jaksa ki nang menen ala phone ni ki ngala kalilut ki nadong sadang di Jakarta nang mali dan ki bayar ni dan kam kan ban sum sat mangasni mà đã được quan nhìn học sai kỳ gắt để ban sum long barat sedang ka Jakarta saja euro dan kalian jung kiru ki ong ya penbiang lut kita baro bak ka om klik bak om ni penbiang lut dan ngiru ni ngabat ni perlok om la sim kara bagin ya sta no siapa ante po moyong kan bagila Jakarta dengan lek si yang tam si sin si tayo no ni besta ka den te no mlong operasi long yang dong kasma ta gamban dai ke jing ibu long jing komplain kan na kan ni na customer li semut dang imlek ni tang iskiru ilak phone si phone yang mangi dan dikelong tang hidot ni pendan kambak nang ni boleh firman dan ngaru berkat ning tong perbawan kasnong dangal ong mangan pem no andai ada berkat bapat kadai bang ni ro nya halong dang wan no kumi pat long itu kelong ya no danu pat survive mah nah kalian jong ada dan kanu gajing tiang bay dari bangga unik yang Jepang mah nama nikong te ka kasong kamon jong blay coba aru na liang government ro kala provide ini protection worker bagi hand sanitizer kini ki bagi thang ni menta ki ni yu manadang sudah ngalak penbiang lo ko aduh kata kam dan gajing nomor bagi persiang kat balak beli isya ki perang ke lockdown beli isya di bos ki bagian operation ni te nakaliang ke district administration nakaliang gi kulit lu kim da pentut yang ni kan jadi tak ada mentang ayat kini ka bungi ang branding mo kun kanari tanang ba ngile kini kam ba kinum penwet kin nakaliang ki ke district administration ru ba nakaliang gi kulit nomor ba kini kamar ka bari bagin yo gi beri man kasni kamlong kamar ka ba ang baginum tere di fina pai bro ko India ru ya kadut ki pelan mali sam ciki yang diberi kan tingir ngidan bok hang ni ha state ki jong iru ba kinong penya ya state ki suthu e kata ki dan kam jong ki beri ban yo e kadut kan hagi ki por mar sedang ka lockdown ri hadu ba ketuka ka server jong iru club overload ha tu ka por ba lajur pula ke demand online kan hadu ngimla su ban service si customer jong iru tendai mentap dah kala kambiang kan berkomplik kamu tu. Kalau kamlong, ini kalau along abnormal ni tambang lala just berketu kejinglang abnormal ke situation. Habas dang berkhoi ngietieng. Kamdei tanggi pat ba gi batieng wat mangir ngitieng. Ndai suki ndai perkat bah pada ni kadai ke Jingpang ka bahoi dia bet adangia. Kamakor hi ka ya jayang. Ndai jingsal adangi penbut hi ka ke baka sarkar ko ngi bagi dei ban le. Asal ingin dia mendan jing tiang ini, aman ngi wan man kesini tu sedang lockdown lawan. Siapa kan mi itu ke jingja hapo petani hospital tu. Kamdan kata ke jing tiang jong ki beriau ban ayu. Te kemud nakaliang jonga kalong ba ki ba kini pun susu ban bot iki ba sarkar kelabu iki bikin bot. Te kam tam ya itu ke jing tiang nang sedang ya tiang mentang ila susu pada ba kalong kumno. Di kumno ini nginyak angis kemat, kamla bangin di sangsa ayeng. Di mentang rapi buat di senang bergelas susu, buat di pajak bergelas susu. Bamde banting tang ba, ya ketu kejingle akui, buat ikinu advisory ke wakap. Hong ke state government ke health department, bangide ban buat ikitu kan. Ngide ban untuk social distancing, ngide ban kiar, ban ya lumpat ba hang tu. Dan orang sedang kan, kemat ngide ban le akui agar komim jengi berakhir kan. Tengah saya ngilak ban kiar ya katu ngisumari lade kamdan ke jing bai kan ke Jingpang banginum la ban kiar kan brok gidan kita gidang rimasi bora dot sini gidan ki society magibun sin gidi society bangili simdan
ni ai ki kini ki road melt tanker kili gitu di truk ki bang dan tanker ban ket dan tikidan ki society ru banginang phahi kali jongi bakin li sim kadot nanto te bro lai rukam ke jing trekam hi ki ya ka ju por ka ta kadon ke jing nomor pi ka wat kinong ri masiru kidan la ke jong ke jing kumno banwara yu tu jung ba masi ti kidan kini ki curfew kum ne le ka bhai ki te kini ka por tinggi melak man kiar kini ka problem berak koi ka perthei ne berak koi ka di jong iru kedan kini kayu dengan saya suki kinala pelat ya kini ka lockdown ndiat ba kenang ba kinong rap la balik rap kinong ri masih la menteri gitu kam tengah saya kini ka Jingpynmih ya kedut kan nang kambon mentah tengi khmil ti ba nang ni sahmat hi kan kieu kini ka company dot lagi dengan ri masih jong isane kan kedua ka sa kum jo hi nomor ba hak India berak koi ke Meghalaya ke state ke basiu he do kedor iki nong ni mesti te kiri ki so hi ba ki yo kedor ko kham he ndri ka jing kai jungi yaki galong ba kumno ban ri masi khanang ba ka to ke Jingpynmih ye kedor kan long ka ba kham tat man ta jong ki tada habban yo kedor ka ba kham tat na ki kalong ba kidi bandang ban ri ki masi hak ta ka kam ba perkom ai bam jong ki ka di ban biang kim dei ban ai bon plat ya ka bam nomor fi ka marat hi ka long kumta ada ka bor jong tu ka marat ka long man pin ispolitar ka don pina ai bam kanu ru ke jingbon ka tu ka bam ru kan pin ispolitar ka don tinggi persang ban pesuthu ikinori masiba pi ai kat kum ke jingdan kam jong ka marat ndei pi ai kat kum hisu dei ban ai ki pin dei ban ai dunaro pin dei ban ai tamru ai kat ban biang maka tu Jingpynmih dan kan long kum chu hi